Mayam taram nusri ngasi su video amaka pudun laksere ngasi ki video si online da matau karamna employment exchange si register tawta ke habadum ni ko video si sembiro haba matam yamna kuirabani to ngasi dei semjare yan hamada sigi www e-service manipur.gov.in sida changbiu description da sigi link se hapsaramge adom hena changbada nuaina ba sigi portal si mak thola ni ko aduga mai akoini apply taw matamda application number amakak pirkani aroibada adugi application number dona sigi application status changbiraga magi yengbibe yagani approve tawbra tawdobra habadu ko download tawge hagana sigi verified print certificate changbiraga download tawbiyo mobile do orgasu dum yai mobile do orgasu adongi chrome browser changbiro amane ko aduga mathaki right ta leriba 3 dot nambiro aduga desktop site to support to hanbiyo maduna computer samana adongi screen da ugodoribani sigi click here to log in with e-pharmacy changbiro aduga anobo organa si new user create an account si changbio aigi video ko yawuni adu video do description link apsaramge madu matau kramna online da obisi tanagani haiba video ni madu da matau kramna si ge account si sengone haiba du yawuni madu video do yengbio username password si captcha sida mention biro aduga login tawbio username password captcha mention matung da login tawbiro aduga continue tawbiro yang kuina matam loroji time pass matam mangnabani si new application changbiro employment exchange changbiro sida leiba registration in employment exchange number 1 gi si changbio update tawga harasu qualification experience ko number 2 da renew tawga harasu number 3 da smile laire ngasi gi number 1 si tawsi registration in employment exchange apply si changbiro sida magi application type taba masi thole my interface si ko sangasi sida application name adongi ming adom mention biro father name men biro mother name men biro aduga email address men biro lairasu men biro laitasu kasu kai tre ko laitasu hap tasu yai si red marks si men da tringa tani laita bajing si hap tasu yai gender hapiro gender male female du khanbiro sida ko du khanbiro marital status lohong bara lohong de bara adu khanbiro aduga spouse name adongi loina bi habitare spouse name hapiro hapazu haptasu yai masise adongi nupi lerga nupi hapiro hasbi lerga hasbi hapiro kasu kai de ko kas khanbiro jati do ko obc loi yawuni sida khanbe yai aduga religion dharma hindu christian loi khanbiro pamba ma ko ade other religion lerga na hapiro sida laitasu kasu kai balite area hapiro adongi area do rural arbala haibu ko rural suma hapiro other number sida hapiro mobile number hasan biro mobile number ji mandatory oi ko aduga sigi present address adom hojik leiba address ado hapiro adongi laikai do sida ibiro city ibiro adongi town ado ibiro district hapiro impal east west thobal ko kakching tenopal loi hapiro kai yai ko tenopal loi yawre thobal ukrul si hapiro pin number hapsan biro adongi hojik ji leiba present address to ka permanent address to ka manabra hagadi mana haragadi setik tobiro manadragana tobiro no mention biro ko manaragadi yes man thambiro aduga sigi certificate se dom lairagadi dum hapiro ko certificate leitragasu haptrasu ku kai de ko qualification details se masi haptabi ade ado sidi yes thambiro do sida aire sigi exam pass se tela tuela class 1 la 2 ra 3 lo yawre ko si apam 8 la 9 la 10 la 10 army ko 10 pass 11 pass ko 12 silere ameda kalaji 10 metric pass chi tawrsi ko year of passing 2018 hairasi duration se 10 gina 1 year ibiro ko 12 organa 2 years ni ko sumana ibiga dawni school of sida school name se hapiro adum tamkhiba school adu ki maming ado hapiro ko medium hapiro manipuri english ko english manipuri hujdi english medium ngatani hapiro adum percentage hapiro percentage da 50 hairasi example ni ko sida percentage an tongan hapya de ko sim hapiro both secondary board of secondary education manipur hairasi do hapiro ko tibiraga board of secondary education manipur silera man hapiro council organ council of higher secondary education manipur class 2 ke ko sumana duka sigi subject si etoksi ke subject na have do ko sila ise sumana kar chingta bio tibio english manipuri lo yawuni ko adum tibiro ko
ya sida lere English sumaina sida tik tawbiro adu sida add tawbiro sumaina adom tamgiba class 10 tamgiba subject sing do khalaga sumaina hapiro Manipuri hapsiko Manipuri mu sumaina sing thabir ka Manipuri gi series ta mani em gi series ta thibiro ko Manipuri silere sumaina sida click tawbiro adu sida add tawbiro sumaina matang English Manipuri science matang thibiro adu hapiro ko adom tawribase honors la main la subsidiary la special la elective la ko adu khanbiro ko sti main ni ko sumaina main tawsi adu ka sida add tawbiro sumai thola ni adom matang kiba school ado ko thola budo si ka thak keju aina pam da ba or ju ka thap pe ko subject to mu khan be ka skwai de sana matang ado ko makha gi se sumaina do you have experience la ibra ni la ya ka di ya mail ani ko thola ni matang ko siloi main da ba da bani ado no thambiro la ga na hapsen biro yes ana ko no thambiro main da na ba do ko si mu main si language non ko adom na khangba lon hai tare Manipuri hairaji Manipuri ko iba pa ngambra ngamme yes English or English kan biu ko yes speak Manipuri ko do ko si etobiro makha da le su mention biu masi mela ju men da ju yai ko people who are willing to work ko kai da thabu tawning no ko gi outside tawning ira mapalam tawning ira Manipur tawning ira district nung tawning ira lo yaw re ko adum membiro adum mari me hapsam be residence proof ID number ko are you employed sima khanbiro no ena ko adum thabu tawbir kan yes hapiro tawdr kan no hapiro ko kaskwai de sma hapiro aduga si mela su men du jai ko sima di men de be de are you employed se sima red mark laising je aduga physical standard have tare ano upra upte ko no upagan yes hapiro main sport level the sport grade ko NCC level whether ex serviceman or gana sida hapio dum ko yes no dum hapio disable or gasu 40% gi matak ta leiba so dum leiragana yes hapiro CS in centimeter the weight height loi hapiro ko leiragana nati dum hapasu haptu su kai ko important oi dum hapi gadam ni masi hap am daga oi aduga mai ka sai batare ko gi ST or su mai OBC or su ko rekhambe SC ST ko OBC dongi sabka sapiro sida the OBC the certificate issue to kiba date ko certificate kanana certificate we have the SDO to ira SDC to ira si hapiro certificate number hapiro rima ama sida ibiro aduga OBC ka wade to buno Impal East West aduma hapiro sida ko sumana matang da hapiro si important kasu oide si haptu je aduga si district je si office mafam je si khanga dawje sin aina mathata kemta men da bagi tolk tabni ko melaga di tolkani Impal East la West la tawala tenopal la ko tolkani aduga si mafam da khambi ga dawni upload document da sang deje sang da document sing da hijake ahmada photograph ama sangani ko si star mark se sang da ya da bani aduga mai size na 200 kb gi makha da lagi doba si gi star mark lai jing je si leite ba jing je hap ta je ko number 2 da birth certificate am hapiro duga Aadhaar card ama hapiro compulsory ni ko duga caste certificate se hapiro OBC natraga SC ST lo yare ko leitaga na leitre hapta su ye ada disability certificate masagi pan ki bodo yes thang ki bodo yes tham magana sigi disability certificate hapiro 40% matak le bodo makha di kan de ko duga 10 pass certificate ma hapiro sini sanga deje mana matang khanbiraga photograph matang khanbira upload tawbiu ko mana upload tawbiu matang si upload tawrosi to mai size 250 matak lei ni upload tawbi ya desi aduna 250 gi to 200 ki makha thambio adu di upload tawbi ani sumana matang step by step upload tawbiro aduga submit sideda sumana submit tawbiro aduga submit tawbira matungda application number adu thola ani ngasai gi status yengna bu sangpiraga mai approve tawbra tawbra haibu mi manga tulung ni matungdi yengbiu karigum tawramagadi pin verify certificate sangbiraga download tawbiu sini ngasi gi video se mataw karamna online da apply tawgani haibu exchange registration ji ko employment exchange registration haibu tare pare video se masang lo sinjar ai video sa tum kana phangde like and share tawbirmo anobo kana subscribe tawduga subscribe to semino thank you for watching